Poštovani zastupnici i zastupnice, dobro večer. Drago mi je jer sam danas dobila priliku u ime srednjoškolaca i srednjoškolki govoriti i iskazati svoje stavove koje imamo po pitanju određenih tematika. Mogli smo čuti i čitati o namjerama Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo za naredni period vezan za srednje obrazovanje i smatram da je neizmjerno važno napraviti baš ovakav prvi korak ka boljem stanju u obrazovanju. Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini se kroz svoje djelovanje već 12 godina bavi poboljšanjem statusa srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, te ima za cilj uključiti srednjoškolce u procese donošenja odluka koji ih se tiču. Stoga je za nas jako važno danas biti ovdje kada se razmatraju veoma važne promjene koje će direktno utjecati na nas kao korisnike sistema. Jedna od stvari pomenutih u informaciji ministarstva jeste dualno obrazovanje i praksa. Asocijacija srednjoškolaca prije 2 godine provela je istraživanje o kvaliteti realizacije praktične nastave ili prakse u srednjim školama u Bosni i Hercegovini. I u okviru istog dala nekoliko preporuka vezanih za realizaciju prakse i praktične nastave u srednjim školama. Smatramo važnim pomenuti preporuke. Uspostavljanje mehanizama aktivnog djelovanja, sudjelovanja učenika u procesima donošenja odluka, u organizaciji, odlukama o školovanju i uspostava mehanizama za ocjenu cjelokupnog procesa organizacije i ostvarivanja prakse i praktične nastave. Promicanje potrebe za promjenom pedagoških standarda i normativa, o reguliranju minimalnih standarda opreme učionica za školovanje. Promicanje mogućnosti umrežavanja zvanja u srednjim školama, kako bi se mogla organizirati zajednička upotreba postojeće opreme, što bi otvorilo više mogućnosti dobivanja nove opreme. Uspostavljanje mehanizama za jačanje upravljačkih kapaciteta u srednjim školama, za razvoj partnerstva s privatnim sektorom i donatorima o tome kako osigurati dodatna sredstva za opremanje škola. Stvaranje i jasnije definiranje zakona za osnivanje učeničkih zadruga, kao i njihov neovisni način rada sa školskom upravom koja će se poboljšati djelovanjem tih zadruga. Organiziranje seminara za nastavnike i profesore predmeta na kojima se primjenjuje praksa, gdje će ih se informirati i podučavati kako će koristiti suvremenu opremu i kako svoje novo znanje prenijeti na studente kako bi mogli poboljšati nastavu gdje primjenjuju praksu i praktičnu nastavu. Stvaranje priručnika za profesore predmeta u kojima se primjenjuje praksa i praktična nastava tako da bi oni mogli pratiti razvoj novih tehnologija i njihovu upotrebu u radu sa studentima koji uče uz učenje. Ove preporuke nastale su na osnovu kvalitativnog participatornog akcijskog istraživanja koje možete dobiti u elektronskoj formi. Još jedna od tematika o kojoj se govori u informaciji jeste upisna politika. Glede toga potrebno je raditi mnogo na promociji, reputaciji i slici škola u javnosti. Asocijacija srednjoškolaca smatra da je svaka grana obrazovanja važna, te da je potrebno prikazati je kao takvu osnovcima pri upisu u srednju školu. Imajući to u vidu, asocijacija bi preporučila sljedeće. Financirati uspostavu funkcionalnih web stranica za sve srednje škole u kantonu Sarajevu. Na taj način osnovci će se bolje informisati, imati sve potrebne informacije o školi koju žele upisati na web stranici iste, a samim time škola odaje povjerenje i ozbiljnost koliko je u mogućnosti svojim budućim učenicima omogućiti adekvatne informacije. Raditi na promociji i kreirati bolje slike srednjih stručnih i tehničkih škola u kantonu Sarajevo. Mnoge srednje i stručne i tehničke škole su od strane učenika, roditelja, ali i samog društva karakterisane kao škole nedovoljne kvalitete i škole koje upisuju učenici sa lošim vladanjem i neambicioznom željom za napretkom. Asocijacija smatra da se ova slika treba promijeniti i da je u cilju svim akterima društva da niti jedna struka i zvanje ne bude okarakterisana kao manje vrijedna ili bezvrijedna. Napomenuli bismo važnost revizije ispunjenosti uvjeta rada škola. U članu 27 stav 2 Zakona o srednjem obrazovanju kantona Sarajevo koji kaže sljedeće. Ministarstvo vrši provjeru ispunjenosti uvjeta rada škole svake 4 godine. Smatramo da se provjere uvjeta rada trebaju obavljati češće i podrazumijevati stavke koje možda trenutno ne podrazumijevaju. Smatramo također da srednjoškolci i srednjoškolke moraju biti uključeni u proces revizije i dati povratnu informaciju o tome u kakvom je stanju škola iz njihove tačke gledišta. Ono što smatramo da bi najviše doprinijelo unapređenju kvalitete obrazovanja u kantonu Sarajevo bila bi eksterna evaluacija ili revizija škola koja bi srednjoškolcima i srednjoškolkama dala siguran prostor da iskažu svoje mišljenje i daju stvarnu sliku onoga što se dešava u školama. I posljednja tematika koje bi se željela dotaknuti u ovom obraćanju jeste udžbenička politika. Udžbenička politika mora ići u skladu sa razvojem tehnologije.
Svjesni smo da se informacije mijenjaju iz minute u minutu, a da zahvaljujući internetu putuju jako brzo. Živimo u vremenu globalnog sela i ne možemo se zatvoriti u zidove koji će učenicima pružiti oskudne informacije i oskudno znanje. Obrazovanje u trenutnoj formi daleko je iza onog što je svijet danas i što učenicima treba kada govorimo o znanju. Upravo ovo je glavni faktor i uzrok dosade, nezainteresovanosti učenika i učesnika unutar formalnog obrazovanja. Nepotrebno je učiti informacije koje su zastarjele kada su one koje su aktuelno dostupne na samo jedan klik. Moramo u škole staviti fokus na kritičko promišljanje, a ne puko učenje i reprodukciju informacija. Korištenje izvornih dijela za tematike novih istraživanja koja su dostupna, prevođenja istih na naše jezike, omogućit će učenicima bolje shvatanje, dublje promišljanje o svim tematikama unutar obrazovnog sistema. Zašto učiti o migracijama afričkog stanovništva iz 1900. godina kada možemo i trebamo govoriti o migracijama koje se dešavaju sada? Zašto puko pamtiti i reprodukovati teoriju o relativitetu vremena kada možemo o tome diskutovati s aspekta najnovijih polazišta koje imamo u fizici? Zašto čitati udžbenike iz filozofije kada možemo čitati Locka, Hegela i Kanta, a onda promišljati o njihovim teorijama? Nisu nam potrebe skraćene i kompresovane informacije. Potreban nam je prostor u kojem ćemo moći razvijati sebe u punom smislu te riječi. Na svim poljima, kognitivnom, afektivnom i voljno-djelatnom. I završit ću ovo izlaganje sa latinskom izrekom non scholae sed vitae discimus, koja znači ne za školu, već za život učimo. Neka vam ovo bude vodilja i motiv za sve one korake koje možete i trebate uraditi kako bi nama srednjoškolcima i srednjoškolkama pružili ono što nam doista treba. Hvala vam. Zahvaljujemo Jasmin.